Tariki imwe mweri jwa mugwanja mwaka jwa ngiri jiri mirongo iri na ithandatu ni wirigiro bwakwa ntukweku ya mbere ya mweri jwa mugwanja ni yagirite kankugwate ugeni kirinteto cietu cia thaithatu onimbitagwa Dorcas Wakaria na tugikungwira miaka 10 ya gukunenkera mwago na nteto cia maite kwendera aja Weru TV itukinyukitie tagaria ringiri nene na gutigira ati turi na ugwe Magita John the TV ne thimune na kinya kompyutene yaku uturo nandi ni digital na nitwe tutongeretie scan QR code yejere TV ne yaku thaiji no tonyekere mutandao jwetu jwa www.werudigital.co.ke kana download app yetu ya Weru Digital uthikiri Weru FM no tege Weru TV emwe kwemwe onare kunde okethurori o tego kurukirwa ni mibango yetu yonthe na kirirwaria rwetu rwantu kuyanarwa atongeria bamiru ni bonekete kwina rwimbo rwa tutam onto bwakojerirwa muno ndiungene ya rua ya Rais William Ruto ntere iria chia borerure na aria atongeria muno abunge bachumirie kuga Rais William Ruto no mwanka kathurwa kairigwa tamejire ni Ameru na athojiba siasa barachumiria barauga abunge baba ni batige kwa area Rais nonto ni maguti muntu okumwenda Meru ati ground ya Meru ni muregete na ru ni rurwaria tukethurwa tukiaraniria na atongeria betu ntuko ya narwa na kirikiuria getu turikuria kethurwa abunge kana atongeria ba Meru bari umene ati Meru ni tutam atongeria ba Meru bari umene ati Meru ni tutam tutumire maoni jaku kiri namba yetu ya SMS 23578 kana kiri mitandao yetu yokinyaniria na tukethurwa tukiariria nteto iji kiri nteto cietu o uria ciitite jaja ni jamwe jajara tukudhuranirite kiri nteto cietu Yareto kudhurania kiri nteto cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Akari kurega ngiri 43 kuongerwa kiri chukuru kiwango ne C2 na C3 Alhaji Mwendia kutharikira Lentori akimwira na kinye mateta jawe ja wamba bwambecha kwa DCC na EACC Udhudhuria bwa Infotrack kuona ni oritingugi bwa tongeria mwanya na tugakuretera gichunje kia mbere kia rugonoro mwanya ndegoro ya Bioni Ni wirigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV ugoro bwaku ni bwagirite kugwate ogeni kiri nteto cietu monaniria wetu wa mathithio ni Gladwell Mwende tukiambiria atongeria na akariba no, bantere chiankobo gishigo bunge ge South Menti ni bonekete kumeneria utongeria buria bukwerekana ate kuri na mantujegi mpongeria bichi kire chukuru cha C1 na kinya C3 na aria baugete onto bubu butibatere kugitojo nonto achiari ne baba kethirwa bakiangaika riboti to kwambirwa ni mwandiki nteto wetu Mutugikare Arimo banene baskuru chasine sekondare kire mongo jwa Kenya ni bedhrito na ndibende kidhitie kuongerwa kwa bisi na mungana jwa chiringi ngiri 43 kiri wango bionde bia skuru iji na nande nendhikirite ugebo mochari kuma South Menti na kiadi ya mochari ojuari ugare uchumi buridha iji tiga kethurwa thirikari no kekwendana baitonga kibona kithomo na bankia bakethera bagikaranja bakende kithia na kurira thirikari thireke bathikira na gucoke kithomo arake arimbere gitina marei bakionania bakiuga bunge barabara bunge nene ni baba utatirite na nikyo batigutegera mende kithia kana kiriro kiao etukoria riu BCA ya kuongerwa ku proposed kukomba kuja kurekeria atia tiga gutuike ka kinya baba le merita yari tukongerwa bori sabu yetu eki ndigonera omire muno
ukuthabia kwa twegwa bina mbesa ire iguru nya buga bongere mbesa ikithirikari jezi ikongo njara je oreo ya muthwethagane twatiko thinene kaire nyumene tunyirite sana tutikumenya kuria ana beto betinda nja ndene ta mbetho makinya ntuku inkai pakainga na batikumenya wafafo mbeta ndeu mbere nuntu ibari terenja throughout no gocemania mwana njirene ukoria atiri uria thurerere ukirite gatene ketera gwita ngugiriko sandira kimoti kawetera ko mama roire thirikari bote twigirwe kiao boga tunyirie nyamurigo jwa school fees ana asiba ba support ne thirikari na watu support go ana bathomithegwa ne thirikari musira kwamba kuguria mwana bia kola kwamba kuguria mwana bia kola kwamba mwana nyombembe kana kwamba kamisa jamega eu twathirare thirikari bakaria ki wananchi bo bakaria ki kura ikauma ko kuringana na wakiri Mukaria Muriongi na ugeti arimo banene barenda kuongera bisi ni undu kigena kira batengerike capitation gete kungana akiona ni akumeneria bonene abunge ne gutaterwangirwa kithomo akiuga no kabekete mende kithia jao mbere na leo tukiona manteja kiendelea itukuona State House yetu urayongeri mbechi nyingi muno itukuona bo betumira mbeche na mandeke kuta bethiuruka naja na all this time bethiuruka batuke about capitation kuongera tutikuona nyamu bunge wetu Dr. Shandak Mwiti ayukira atetera fees gwethera capitation ni kuongera kwijana chukuru thirikari yetu itukomiuria prioritize achiali ne prioritize kithomo nontu kwethera bukiongera mbechi nyingi 3000 no timbe chapu kuongera kithomo then kuonania butina nini butiko jali mwana na kithomo ikyo kiumboteria mtu ndigurone ke report rande to cheweru reakwari etwa ni mutuge kare Kirindiunga ya Rais Ruto Miru atongeria Kathumba bagisia sani bekira Rais Ruto wira ne ati akona mukondo joiri kwathana ja Rais wa Kenya. Amona bo mutaramu wa gisiasa Profesa Gitile Naitole na taririti atongeria ba kaba kurongo ya Rais Ruto mearieria kuoneka tunywene twinge twa kariba Miru na ndi Miru iri murengo ne joiko 1 term kana 2 term. Raymond Mwenda na kwenja nkuruki Itakaraja abunge ba Meru ibethete bakibuka bakiwa ibo mwata baru Rais Ruto na monini wawe Kithure Kindiki na wetete nambere urumbo rwa 2 term. Katule tumepata mtoto wetu Kithure Kindiki kama naibu wa rais tunaambiwa 1 term aibu. Si tuko 2 term. Kile kiatho sokia nkatho kia Ambassador Julius Bijewe atongoria ba Meru ibo wire ibo mwata baru Rais Ruto na monini wawe Kithure Kindiki kenda wiwatira miradi ya weti nambere. Tunamshukuru Mheshimiwa William Samoei Ruto pamoja na deputy wake Kithure Kindiki sababu ya kutupatia kijana mmoja wa hapa Meru kutuwakilisha kule nje. Aliongete Meru ntuku ya kiume kiki athokio kungura miaka 60 ya sukuru ya Nthaka ya Burerure Rais Ruto na abaire akariba Meru mawira ne nkabo ya withirebo wawe. Kama tumejenga state lodge mahali pengine si tujenge ya hapa. Rais Ruto na gwere thirikari yawe ne ikite bilioni 9 cia waka barabara na bilioni 1 cia waka ndarasa ya nithi. Tumeweka pesa bilioni 8 ya barabara na tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena. Rais Ruto na thoko ya Karomone ikethire imwe ya mathoko ya manene ya nthigurune. Itakuwa soko kubwa sana katika kati ya masoko kubwa sana katika taifa letu la Kenya. Na hiyo kazi tumeanza. Akiariria masivitari, Rais Ruto na thirikari yawe ne ikite bilioni 1 ya waka sivitari ya Meru level 5 umethia mwanka level 6 akiwekethire kithira rungura meri 6 atekulanirwo ne sivitari ya Nyambene level 4 ira wire na ikite milioni 100 leo meukiria shilingi bilioni 1 kujenga hospitali yenu ya Meru level 6 inaendelea saizi. Na hiyo hospitali tutamaliza by December. Na tutaweka equipment na hamutasafiri tena Kenyatta ama kwenda mahali ingine, mambo yenu mtamalizia hapa Meru. Hospitali ya Nyambene inajengwa saizi. Nimeweka hapo shilingi milioni 100 kujenga hiyo hospitali. Bakiaria na boa kariba kangeta ibonekere kumwata mbaru Rais Ruto bakiwa na atiete mawira ne Kathumba na kuwa yaratariria ya mira pena wira ne acokera mweri jo akethira akiariria. President yeyete ito expect maendeleo na ne yire atoa maendeleo maingi sana atoa irasi
aurira aya na admin borerure aya na irasi aya na mbasi na kinya mantu yara yonthe ataetere nontu neyite na next month ya mirandi na mingi ingwetekia akeya raundi wingi akeya na tukaomba tuika tukithithirwa yo bakiaria kariban Teresia Tiania ibameneneri waki wa State Lodge bakiwete no tethio kimukari bakiwa mawira na yaruto uteo yakinya na Elua. Kuna maana gani otoakira State Lodge ya 154 billion lakini urami otoakira Nithi branch ya 7 billion itokora Mr. Rice kuna maana waka State Lodge mukacho mera tena roi. Why are you destroying our ecosystem? Akiara mutaalamu wa wathani na utongoria Profesa Getile Naitule na ugite atongoria ba Meru kapa omukasi Rais Ruto eno wati mbaru Meru kurigana na Naitule ona kinya Rais Ruto nako meate no wati mbaru wa Meru. Kinya munene wa ngwano mwanga kethira airi ni antu aba intelligence National Intelligence Service Meru etenwe no ntoketha na raichi Meru enwe akia Jumamosi Saturday ekenda ariri antu na nambi lakini nukona arere Jumapili ina control the environment. Kiuria kiria kirioni ri nkoro ya Meru ireketu tam kana ni one term. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Iko mtu atapika kura nje? Wameru hoye. Wameru hoye. Raymond Mwenda Teto cia Weru. Mutegeri au nio rwaria rwetu rwa ntukwena rwa rukuma aria tukuritie kethira nukona atongeria ba Meru ja kabari umene kuga tutam na tukethira tukigwatanira na atongeria betu kana ageni betu baria baga kinya studio chietu twethira tukiaraniria nabo tumenye kethira ogu Meru iri tutam nonto Getile Naitule uria ni muthuji wa siasa arira bunge baba batige kwa area Rais William Ruto ate Meru eri tutam nonto buru ground ni mwebete na runi rwaria tukethirwa tukiariria nyuma ya kagita gatekuraja no tugitana mbere na nteto chietu MC wa Amwathi Andrew Duranira na ugite agatiga kuina rwimbo rwa tutam thirikari tekuthingateria mabatoro ja kari aruga mbithukiro chiarua chiari thikuma kaunti Muturi kurithiria miundene ya kari niritumite bakaga irio amona gukurumirwa ni mathina jangi ja mbithukiro cha maitha wagagia bokaria wambabandithia na mbithukiro chia njogu MCO Jonande aruga kethiro matagari jatiju kwa jampwe akari no bambia kujukia watho njarene chiao riboti thuraniri Edwin Egatobu ko thirikari oteza twende tukwa tukuna biere bira tukwa ibidie bite tamboroketwe nene rithuranira mutungi ure ni MC wondi Amwathi akiuga are kinyete na nde agatige kwigia kathirikari ya Kenya Kwanza ire kuga antu bae barinyiru mathina nkutho ibete metho theriete koba itiro tethio akiuga jathai cia aturi bakuma kaunti wingi baratonyeria ndethia cia miundene ya antu begembe nothi na muno ntura cia Amwathi na gutiga akari na hasara inene ku chabi cio ikurewa mingao yo ni rariro ringi ninjo still no compensation mpempe thairi mundene itaunwa nacio ni kurewa orova antu bathiurungite inye kuma natho bakathiurunga Amwathi bakathiurunga ntubeto tibaringi Amwathi ndi mwanka mutie karibu kambisa buti baba na bangongone na mbina miundene yonde kamere wire edi uciongwa miundero wekinya mwanka yakaro barabara ukinywa na rola agituma ntume wekirindo wangicho giukaria MC Mutungi ariuga antu ibakurukirite kagita ga common untu bwa mbithukiro cia maitha akurirwa miunda injogu na nande kurithirwa miunda ni aturi baba bao witheringe batwende tweta kuria nutwa msaada serikali saidia kwani sina ngoya serikali saidia kwa chakula ankuira the security organs yetu ya subcounty yetu through Mukomen ninkubera pio tutetegeria kuriwo impara Muthi ariuga kethira thirikari ititonyera antu no kabomba ikujukia matagaria njarene ciao untu buria kuwa no burete kashakashete bui na kuria ndwangicha giukaria gukokia maguru ngugine yao no mbira antu beto ba Amwathi ba step cio matimuguno ntu muntu atetegeria nchabi ciakirewa na otweka ni mburi alithiritie kana na ng'ombe so mbere utagnya tuene ure ebu narua na ruyu
itone reaction ya thirikari towards antu betu ba mwathi banathu na bantu betu security kathuka muno nontu antu baene miunda baita batemenga inyamburiu boya inyamburiu bai compensate bongwa gutibu ina nyabo into baromba bai compensate bongwa. Antoni Antoto Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Musiasa Alhaji Mwendiana achokeretie uria guchwa gitikio Governor Meru Mithikali Nturi na kumwira naringe riboti kire EACC DCI kana kire mutari mathabu ja thirikari kumania na kiria kuga ati kwina wamba bwambecha thirikari ni akaunti ya Meru. Alhaji nerete Nturi kuringana na kiwango kiawe gia siasa kinya atibati gwitonyithania na sarakasi cia siasa. Muthuri Muriuki na kwathira Nkuruki. Mwerekerekero wa monitoring and evaluation wa Alhaji Mwendia agichokire Mithikali Nturi nikiregwere kwembecha ciurite na kwajana bimebyiri bicheche cichokwa. Alhaji Mwendia mwirite nandi ativirikirwa kere miarieji onto kwina ndwangi mwanya iria bateri gwike mantu jaja nikendo chonkoni butabukithithwa nchokire Mithika mwire bwambere kuri na vitengo vya thirikari biria bindiraga na wamba no kethra wena hakikisho ate kuri mbecha thirikari ne jichi nthie ukaringe report vitengo ne biu kwina DCI kwina ethics and corruption nthie nao ukaringe report. Don't pray public gallery. Alhaji Mwendia akira Mithika mto kiwango kiawe te kuringa siasa utheri cha kuthukiria bange marietwa ende kaburi kwiza na umapungwa mbwege manthira kuga Mithikali Nturi kankurombe katumere boneu ya chiacha tuitaitia keguru anini mutuma wantoithinkia His Excellency Governor wa Meru atenge manya kwa number 2 kere utomeri bwa mbecha cha thirikari kwena wamba bwo kuthwani bwithara buri county ya Meru antwa withira igwo gwikira mutuma mutano nyakwe omorera mpere wagwa mutuma kwa number 2 igwo kurwa na mutuma ukiugaga ni mwamba kana kwa mbecha cha county ya Fuja kana wathani bwa ugo Fuja mbecha cha county, then something is terribly wrong na ugwe. Alhaji akembera kagita kaka udisi asa ikaringo cha marumi na kuthukaniria marietwa chere Nturi akenkwira ore onge wonde oguchwagite okethre gitarire ibweterete chiacha cha irumi chiacha cha guchambania chiacha cha kuthukaniria marietwa ndenda gukwira onto butekarika na timu ya mutuma wa ntoithinkia na ngochokerie mheshimiwa Mithikali Nturi mutano chietikeria ngochokeria atri ukethra gokwenda kwija thirikari-ini tafadhali na kunyia ejampara wacha kishindo ejampara. Muthuri Muriuki, Weru TV, Mutirio Kangangi. Au ni utukuona kanyaga kunogoka mutegerio kwa magaruka mutambone tugichokera tugakumenyithia uria kambuni uthuthuria ya Infotrack eritete uthuthuria bwao gukonia muritire ngugi jwa tongeria mwanya mwanya. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Farm, nurturing the world, one bite at a time. Yay! This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tena baita tiambi no oteko chenjia Mutwaja gairo bitego tutethia niki hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire Ngoko ciakwa itekorekia. ngurachagwa na guchenga iko chenga aremi ituigetwe matata jenu na ikio tuburetere mutaaramu irio bia ndithia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na otebo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andionga ciantu kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana na ukuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Bwajathatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rutheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidhiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio Joy Max Animal Feed. Turudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwetana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera uthuthuria bwa Infotrack ntukwena arua nibwonanĩtie ũriti ngũgĩ bwa atongoria mwanya mwanya ja kaunti-inĩ ya Meru, Tharaka Nithi na kinya Embu. Kiria jumbe mbunge wa Igembe South John Paul Mwirigi akithara na kujokia kanya ka mbere ja kaunti ya Meru, Patrick Munene wa Chuka Igamba Ng'ombe agitongeria Tharaka Nithi na John Mukunji kaunti-inĩ ya Embu. Kiria atongoria Bekuru kana Women Reps mujumbe wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ajukitie namba 9 kiri kaunti cionthe 47 na wa Embu amuthinga 5 okue ari namba 11. Anthony Kathenya na gututariria nkuruki. Kulingana na utwire bwa kampuni ya Infotrack, utwire bwa thithiri kwambire mweri wa 1 kuthi mweri wa 5 mwaka ujo wa 2026 na kuthure na Kenya 2027 na magana maili ma 2026 kuma kiri shigo bunge bionde magana maili ma 90. Leo ni bweri thitheti mubunge wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu ni umwe wa bunge Ruti Ngugi kiri bunge nene. Mwindu akionaga namba ya 9 kiri ya bunge ba Ekuru bonde Kenya ngima
amona kwithura ri mubungu wa ekuru murutingo genkiroki kiri kaunti Embu Tharaka Nithi na Meru. Susan Ngugi Mwindu akethingatago ni mubungu wa ekuru kaunti Embu Pamela Njoki. Antu babandirukirite bwega muno na antu bakoba Tharaka Nithi kaunti ningerero ndenkiumba ryo ndente mwaji na ryo ndendikionaraga ka make sure kiumia kionde nkuthiuruka kaunti yakwa yonde ndame antu bakobora bakarina mathina mabenabo into kyanki mbije kientethetie muno kinyete ikuthi beyond gaf ukatweka utina ngaf uri munene umba kuruthata emdo atweka munene tina CDF emdo atweka mutongoria tina ngaf kombo tuka ugatinda nyombo mami mbira mwathani bwega nontu ngeria kumagaruka beyond gaf ngathinka romba mbesha ngakairasi ngakandom ngakandagasha thini kwa kinya cibitare na nkendrea kujenga kinyama skru na wira singirita ankonie ranko thinka raitha muntu mwajie kathinka raitha muntu tena nyomba muntu mubere nyomba muntu wina mathina kana gatena bisi kathime bikoni yako gatethia icio wira mbingite mitenkinya gunkinyite usonkoni bobo kagita gaka nibo liditete mubungu wa Igembe South John Paul Mwirigi niwe mubunge murutingo genkiroki kaunti ya Meru athingatitwo ni mubungu wa North Imenti Raim Daud na mubungu wa Igembe North Julius Setumu. Kaunti ya Tharaka Nithi mubungu wa Chuka Igamba Ng'ombe Patrick Munene no mubunge murutingo genkiroki athingatitwo ni mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara na mubungu wa Mara Kareke Mbioki. Na ninkenda kwira antu metu ati tukenderea kumarutira wira na tuguchallenge leaders ne turutire antu metu wira na nimbisha antu metu mari asanti nuntu ranking ino yaruthirwe ni wananchi na nimo maugire ne turutite wira nimo maugire Susan urutite wira nimo maugire Patu urutite wira kogu ninkenda kuma promise ati tukenderea kuruta wira Tharaka Nithi nkenderea kuruta wira Chuka Igamba Ng'ombe constituency. Kiri kaunti ya Embu mubungu wa Manyata Gitonga Mukonji no mubunge murutingo genkiroki athingatitwo ni mubungu wa Runyenje Eric Muchangi Karemba na mubungu wa Mbere North Leonard wa Muthende. Na among the things iria maroretie ni usage ya mbeca cia NGCDF. Mbeca cia NGCDF Manyata iko acie around 180 to 200 million mwaka. Na out of mbeca icio nie mbugite 40% gutakuruta nae gatiringo mbeca icio igenda gusupport aciari thini wa bursaries. Kuma muji munene Nairobi Mbeta Anthony Rangi wa Kathenya. Baingi bakorire batemije mono indi bakumeona yatwika nkombo njarene ciao na nande utikaranda ikainkai utamitega thimu ciejire kuthio turo na nitethagia mono biasharene mathomone na aria waraniria no kinyaniria bothire amona bo thimu iji nitwikite kithari mona mpanga otongera utumiriba mitandao gukathuka buru mwandiki nteto wetu Martin Mugambi na thuranirite rugono ruru rwa mwanya rowega no thuku bwa thimu na kinya kwaraniria na ataalamu. ciajire gutethia muntu wende muntu no awambiritie gucitethia agicitumagira na njira mwanya na nkinya njira imwe cinge cia muthemba warweburia kioria ate intu igana mathaa kana ndagika ciumba kuthira utaringithitie kana kuona thimweni yaku ya mubuko. My friend ya minute yamwe thirira migala ngira iradimu una tugo ne toleka vibrate no nkwego my friend mira mkalita kana na ka vibration kiongo ambera indaike jana umba kuthira utaringithitie thimweni yaku ari ntiomba mbekara na thimo eon mfaite wiga thimo eon nonto thimo no kila kitu thaino warweburia embere ya kuja kwa thimu na ta uturo bwaturangaga na ntu bakagita kuna ta baturanagia erigo na teuna ne akuringwa thaino ne anu ekuringwa no mbetho ne customer ko ndingera tamwetege otwa thaino ne customer ko mbeta tamwetege hello hello mmaliza imundirire tugwatanire imwe kwemwe kumenya kuja kwa thimu na tagwatethirie na kuja kwa thimu imbi kwathukirie na nkinya muthia kumenya kaugo kamutaramu manto megi utumiri bwa thimu. Kuna kabuthi nilikuwa nimeweka pale, watu wote akina Google walikuwa nakuja kupiga kwa hiyo buthi. Sasa ndio kuna buthi hapo sasa ilikuwa pale, walikuwa wameniomba nafasi ya kuweka pale. Akoro mundu athia kwetha mundu nginya ekioro akathi kumwetha na ringi thibitari ona komire thibitari ona akuire
ukaigwa mundu akore gwate mundu akuirete na umuthi ona mundu angekua ta umuthi taruge koma kura bereira turamenye thaa cigana thaa 1:30 turatokumenya koma gikubia uthiurukite maturani ntugo gwa ntugo mataoni barabarani na nkinya miturire yaku ya ntugo gwa ntugo thimo yaku ituraga njarani ciaku kagita konthe na baingi bacore baku bakirutaga wira ciao cia ntugo gwa ntugo na thimo ya njara tariu information ikauma na government kana mauntu mara essential tamasha na mauntu tamau tumenya through thimo ona ntugo ni andu batumagira TV muno ututani ule undo mana pikipiki besa nyingi mbikagirwa through thimo na ngatumirwa customer baingi bakwa ndipandingagira through thimo na thimo ni advantage keni kuja kwa thimo gakwaretire nthiguru akubi mbeca akubi wira akubi na nkinya itumi bionthe bia nthiguru ino kuja akubi na gwe igochi hadi wale wasafi kumaintain ndio muhimu. Kuna mamuri wangu fulani na wanapenda rapa lakini zinakaa ngori rwaria rwetukire antu mwanya batutariretie thimu burerutaga wira twambiritie na ringi biashara mwanya na nkinyo tumiri bwa thimu kiri ucho ibwa mbecha ninde mwendu wa maguta na mwendu wa irato kio ringi bwa biashara nintumagira dimu mauntoni maingi muno especially lera nkugula mirigi yakwa gutena nindiandi kugela mirigi yakwa ta Nairobi kana guntu kola janu ntotairato netukwira gata Uganda dimu nintendagia muno nonto I just ndingaga dimu ake ngetia mirigi yakwa na ikaomba gonkinyero ndukani ari andi Jolio sentolo boda nyandu tagira nikumalira dimu jejile jante dilie muno onto dimu na ntayo bisi yakwa ne ondu tagawela nayo emboka genyo tukweka mbetela customer kogudimo ne kila kitu ken no gutuma mbeca nkirauga muntu ni andi andekere mbeca yunkine njono kanajio kogwira kwa inje dimoni atutethire na njira nyingi muno tari unkenda muntu Nairobi ntetinda ngeciria no kujukia dimo tukenaria nawe thimo ntugo ni gitumikaga ta kaumo ga kithomo aritwa na nkinya aremi bonthe baenekete biongo biao thimoni tayari kugwata momenyo kumania na thimo ino itasaidia walimu kufunza hayo masomo yote kwa sababu huu si digitali pekee. Ndani yake kuna ile masomo ya primary, ya junior, ya SNE yote iko kwa hiyo mitambo. Kwa hivyo shule itanufaika na itumie hii mitambo na the information kusaidia kueneza na kusaidia sana hawa watoto ambao wako na shida. Imwe twikite gicunje gio turo bwanto ndeni ya nthiguru kagitaka gutari gwe umba gutigana na thimu ino ndagika nkinye mwe kia ithatu thimu eu kikamatite eu ni account yakwa nonto kila kitu mbekireta thimu nyera ende oke thimu ira me kwina wega no thukua yo uthukua thimu ira gintangite muno nonto nwithagira rimwe customer kuringira oteno abari akambira kwara kisha ringi customer kuringira otuko utanistua tu ni wakujia tu. Haya. Na ugubu ambako na wira. Gotebonge. Me abolori gosenjetio. Ugubu ambako na mutu. Gotebonge. Ande mwaje kwatuka na mbokana ntuko no mo kwatu ntonga terimo. Ande mwaje na tentu kwake. Ona ndakinga rate tedira. Nuije rimweni akwe na madhara kwaku. Na maliko. Uyu uri muthia wa gicunje gietu kia mbere kia rugono rwetu rwa mwanya nthiguru ya bioni turikane nago muthenya uyu ngikenda kumenya mara maumanirie na mara majanirie na thimo matari mega ngikuretera rugono ruru rwa mwanya nthiguru ya bioni kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Mwarimu munene wa cukuru ya Bundi ya Tharaka Technical and Vocational College na arombete aritwa gwikira kithomo kyo Bundi notea akiuga ni imwe ya njira iri njega buruka gitene gakanandi kenda komba guchirungamira.
akitariria uria kinya thirikari kirite kithomo giki na njira mwanya na kuria aciari bakamakana mbeca ni kwethirwa kuri na njira ngurani thirikari kweja na mbeca cia kithomo. Makena wa Mbabu na gutariria nteto iji. Mwalimu munene wa cukuru ya Kiubundi ya Tharaka Technical ni agwetete kithomo gya Kiubundi ta gya gitumi muno nontu ni kithomo mtu enkithoma na kiandika bantu bagwetera kuandikwa. Hii masomo ukisoma unaweza jiajiri na unaweza ajiriwa na unaweza also fungua industries zako. Kwa hivyo ukipata skills si lazima uajiriwe na serikali. Ni aureti ajiari batigakire kwirana bau gicukuru ino nontu bwa marebi aria ugite thirikari ni gutethereria anene na gwina guntu kwingi mtu engitetheka kuona BC. There are so many advantages for student enrolling in a TVET institution. We have a lot of equipment zile zimepeanwa na serikali. Ya pili, wanalipiwa scholarship na serikali na HELB. Agwetete kithomo ta gintu kiria kinene mujiari enkinenkera mwana ni ontu gikamutethereria uturoni. Siku hizi si kama zamani wakati wazazi wetu walikuwa na mashamba ya kushare. Shamba siku hizi ni kidogo. Na wewe ile kitu unaweza patia mtoto wako ni elimu. Na ni elimu ya technical skills, because hata lala ja si kama theory subject where mtu anasoma theory na anafanya mitihani ya theory. Hii ni kazi ya mkono. Unaweza kaa chini uajiriwe na mtu hata kupika mandazi, kumpikia chapati, kutandika kitanda, kurisifu wageni, that is tourism. Tuwasikae tu wakisema masomo ni ya university, technical ndio the way to go. Because hata jobs ziko zinapeanwa na serikali. Hata outside the country kuna kazi majuu. Na nyuma ya cukuru ino ya Kiubundi ya Tharaka Technical kuwetwa inamba 8 gikurutha wega ugite untu uyu umanite na ngwataniro iria benio na kurutithania wira be hamwe. We are ranked number 8 among the top 10, and it is through our hard work that we are able to score number 8 with a score rate of 2.7984, which is a good performance. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka, Mbita Makena wa Mbabu. Mutegeri wa Weru TV ngukwirite turi na ageni betu baria bagutugwatia kwariria rwaria rwetu rwa ntukwena rwa tugikuragia kethiro atongeria betu bari umene atongeria Bamiru bari umene kuga Miru iri 2 term na bakwangwatia kwariria untu bubu turi na wakili Mukaria Muriungi uria kinya ukumeriria matagi tike mubunge Southimenti. Turi na Muchoi Karere uria ni autha mwandiki wa mauku na kinya ni political analyst, na turi na Mutuma Kalembe uria wari MCA wa Ndia Ruirorarera na nkiambiria na ugwe maybe Karembe Miru iri 2 term ja uria bunge bakuga buga ntengu ijiri ndirungite gembe imenti natigania 90% one term ko wajumbe nontu iba chiebanirie na wananchi na bomba kumama bendi mo na executive patina touch na ground pamenyora ground ikuga Miru percentage ile anene one term na Nyawundi one term. Karere no kugwatanira na Kalembe na abunge Bamiru. Well, oningatega mantu jau in another angle. Kire oni na kire yukujarira mpandikite ntiumba ko analyze gento keu ole ke urusero tonto kwina one term kwina 2 term like kwina kagita karagatigere kuma daiji monkarea kura ikari ngiro kanara siasa ikethira sire officially ndina makwina kanyira kuredeem. So whether you one term kana 2 term there is still some time itigerere atongire beto bomba kuredeem nayo.
Tutigerie mwaka jumwe nao meri iri wakili kwina rume guchiridim gukeja kwithirwa abunge bariuga 2 term lakini athuji siasa inyabo bariuga ai ground imekata 2 term. Tuko na time? Nitikuona thank you nonto bakiure kiu. Nitikuona ratu tigerie mwaka jumwe after tuthirite miaka ena then twambire kuga tukairindim thai. Ketha thirikari nenda kuiridim baba tukithora bagita kugera baba tukithora bagita kuma mwaka jwa mbere mwaka ara tukinyite ona aru ndatinda na rora themwe Southimenti na tukari muchamanio na arimi na opinion yao nau ndagerio boria bonde bariuga batikuigwa thirikari ina muchamo so now ground down mabariuga 1 term so mantu ja kuiridim choi mantu jange mwanya mono jara ja kwenda deep analysis tona na ta bomba kuthithe kenda bomba kuiridim but it is a very difficult thing to do at this time. Kalembe mwaka jumwe jutigerie na tukiona thirikari kija iga promise mirandi ya witi na mbere mirandi ije tiringithia nkoro chia Meru maybe nyababa gukari 1 term period ya mwaka jumwe na meri mikai bachinchi mai. Meru ira twini otha itira yari bakabere ntombijiwe kanira yari ya ntwangaine antu batari na kana batere agora nte tuiguita thai utumbo mpira utigeri mwaka jumwe omba kwithro chincha to mind yao set up na people are fed up nontu thai rio kona yita no promise nenya thai turari tutigerie mwaka jumwe president na rari Meru na bandu promises arajanire na kantu kanini karagutiga ya kuonga wananchi. I think utibiga change no kathikira ground utibiga change. I agree na mwandikiro mauku atenda kuwa 2 term ka 3 ka 1 term ka 2 term nondu mauku ateja no theri na kwenda jagurwa kara fence au lakini batu wana siasa nontu batwe itutugithwa twina antu crowd na mwananchi niwe final user na ria kuthura na bila respect maendeleo na nontu batu tulitinda na area na tukauga umacharuruku nontu nyo field yetu na wakili at the end of the day tubatere kwira antu no fence sitting ukenda guteithia antu either we nkoma kana we kwa murungu yo mantu je batere kuthwa in the politics kirime mwaka juju mojo tigere utekwiredeem people are fed up na especially utemujumbe ndene ya Meru utethuritie mwananchi tukamenya abunge bathuritie mwananchi nambi no nturwaria ruru kamata nyuma ya nteto cietu no tugichokera kiri nteto cietu. Rais William Ruto ugorobwa gukira na arwanekite gikaro gya kwariri biashara na nthiguru mwanya muno kuma ja Afrika kirerwaria rwawe na inyirite ati nthiguru cia Afrika teka iri no kya gachigwetia kwibanga bwega na gutumira kigina bari nakyo na njira ibatere kenda guchiebaniria na marandu. Nawe munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na kinyite kire kuruguria kigomano kia 26 kia mwaka kia Africa Trade and Investment Development Insurance tauria nili kithinjia gutariri. Africa holds nearly $4 trillion in long-term domestic savings through pension funds, insurance assets, and central bank reserves. Yet the continent faces an annual financial gap of more than $400 billion. Ni Rais Ruto kire gikaro kia kuthunja biashara na gukura kimubuko kwa nthiguru cia Afrika gukurukira mubango jwa TD na kimonimoni Africa Trade and Investment Development Insurance. Area Rais Ruto onenia wetikia ari na bu kiri nthiguru cia Afrika akiugia ti uke Afrika iri na bu kire igwetia ni kuibanga bwega kenda guciebaniria na marando. Actually, it's not easy. It is difficult to go borrowing money from people. They subject you to all manner of things. You know, do this, go and pass this law. How about those things, what are those ones called?
you go and pass the sexuality laws, go and do this, go and do this. You know, things that have nothing to do with the money you're looking for. Akiuga bati kwenda mitaratara ka bendera ende nere kare tangananio. We do not want a system that favors us. We want a system that treats all of us equally. Nawe munini wa rais akiuga kire Nthiguru ichi kwenda negotiatekia o kinya kuri na mautonga. Beyond the assets of this continent that we repeatedly acclaim, namely a youthful population, arable land, natural resources, strategic location of the continent, and a huge potential for renewable energies resources. Beyond those 5 assets, the asset of confidence in our continent is perhaps much more greater than the resources and the advantages that we have. Munini wa rais akiongera Nthiguru ichi ni kweberia kweregira motethethia kuma ome na ibakomba kuibanga kendene. But we must also create African regional financial architecture that underwrites African development. Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Meru nigwetire imwe mbere kire kurigirio tumiri buthu kubaruji kithingatirwa na kaunti ya Nyeri. Bubu kionania kambuni ya Mewas kwethire rimwe ya iria njega kunyagia ruji. Mwerekeria munene Mugendi na ugite utungata bubu keja kwagira kinyankuruki bongera kiwango kia ruji kurigiria gutambia ruji machunche. Muthuri Murioki na kurikithia ntetweji. Kambuni ya ruji ya Mewas na ino mbete kutha gitwangire ndene Kenya kimanthuri ge kumenyera ruji rutikombe kwinyangia na kinya gutiga ruji ruru rukutha rukinyagwe gia ntu bwega utuna nene kuringana kigomano kiria kitina mbere ndene na Ivasha kigemanthuri ya ruji ara kaunti ya Meru yetekio na rigi kiega twina tucokia nkatho muno tontu ntukwija narua tukugwetwa turi one of the best utility in Kenya ni water secretary engineer Rima no kuonia gi present wera kuthithagia agurikia kugweta ati Mewas niyo kambuni iria number 1 ni kuthinya Mewas no kari case stand kuthomithia tontu kwija narua no ntubomenya bwa ruju bwega na management njega tucokia nkatho ntubanga bana wetu His Excellency Levenesa Kimutuma no ntuba kwithira akimikishwa na kuona nyasaga cio cionthe cina murungamiri bubwega. Let Kenya reach Meru and Nyeri. Let Kenya reach Meru and Nyeri. These are our utilities. The all utilities, the 96 of them, please let us reach Meru and I want us to appreciate the team from Meru and Nyeri. Thank you so much. Thank you so much. Nkroki afisa munene wa kambuni ya Mewas no Patrick Mugendi ariko ndobo bumbikite ni kumenya ngwataniro njega na kariba Meru baraba kunyoro ruru antu ba Kenya bonde betabe bakija kuthoma nigo twari Ministry of Water tuje tuoni antu asa nguya tuitande turi ndene ya Meru tonto ningu gyo tuka recommend ndene ya Kenya yonde kristo chokia nkatho muno ntubantu betu ba Meru gutugwatira ria nyamuntu agwita aketha kwina ruji rugwiteka antu aja kanara bumbita gutuma tomba kwa chimanto turi amwe ria muntu agwita kwa ruji rugwiteka baturingira thimu kwatira kwimantu ruji rugwiteka kana kuna antu service gukara bwega tukomba gu improve akuinya nkuruki bageta na mbere kutegera mantu ya marigi njaja ri iguru nikenda gwitikaniria marigi jaria jatinya tumeni ruji ruru nyamantu atu njo kidokiro mantu atu tarifu reviews jo tuko kwa the conference atu ino ira irambire kuma kumegoro ni karikia tariki 3 ja kugweta kwa mutu atuika no makatu twina kinya tugategera mantu jonde tumbe kwaria kinya na stakeholders betu tumbe kwatana turi amwe nikatu komba kudire mantu ya kidoko tu na mantu ya tarifu kidogo nikatu komba kwa na kampuni yetu hii gwita mbere kumentiri yetu tuika the best water utility in the country. Muthuri Murioki, Woro TV, mutiriro Kangangi.
Biashara thokone ya Kasarani ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni thoko eje kwaga utheru bariuga nduji cia ruko ichigwikirwo gwatini ogima na endia na kinyaguri bari athira kinyagu tibioro kinya kethira ni bakuri ogoti ni bakuri ya thirikari ya kaunti Isiolo ubathangikira na mpwe riboti ethuraniri ni Bantam Murangi. Aringi biashara thokone ya Kasarani kaunti-ini Isiolo baumirite na kwariria mathina njira bakurukaira thokone eje bakigweta ati thoko eje na roko muno na inya rimwe na rimwe ruji rwa roko ta rusiweji iro na maira thoko eje ontu bure bakuga ibugwika ogima bao atarine ko thokone yongwa thoko eto yongwa tutiumba ikwegererwa yegera wari malebu rokoro aigwa arakenda stipini rogatoro mankarira rokeya kuruto iro rokambi kunuka ore bintu rukiumaga itio na ara stage rorite mwanka mukore batu twende into bya kuria nontu ni kwache tukwendi no menyote muntu utereja ikwache binya munene hinyethero te kuria bi kinyo gwaku nyumba na ndere kinyare ubikogorokero isi wenje we gokoroka tatu kuria twinde ukethera ntukwira korere keja tingeto thirie twinde ankuria terebu anene no tote muntu te ona si wenje na maira ara nyanya ikwendwa matunguru ja kwendwa ikwache bikwendwa ndani ya kwendwa sukuma ya kwendwa no te byo bitenda gwana twinde atokuria bote kokera buru nya to kwisi wenjie ito bure nabo ngugi yao te tora mpoka toreje nacio wekinyo kinya ureta pesa kabura ujafungua nini mrango nkarigwa thoko neje thiri batwegeraira iba twakira kwanza nya kioro firia tuthatu kagita muntu eja kurunga mau agetia mbesa no iborite kwithirwo na mitaratara emega thokone eje kenda gutigiria iba kwendi into bya uria kubati yetu anto beja kila siku akeja Monday akeja Tuesday mwanka akeja kinya Friday akeja kinya Saturday akeja kinya Sunday twena nde twatuika tutekona anto bo twenderia no ntwareta ndo tundo agatonya manyatene na are dene akendia na ndebe akendia na nkunia twena nde aja tore ugategera merigo eje yeto kya kuthuka no ntu tutekona anto bakwenderia anto ibenderu na bacoka bakenderwa na raisi na batu acha tukienda ye tutekona anto bagutugurira ko turingiromba mono thoko we bangwe nkuruki ibarombete thirikari gwakirwa kioro kia mwingi thokone eje ni inya kwegererwa ntuko kenda benda irinto bia antu aria kutheri thirikari county Isiolo ningilie emenye thoko emenye area ra tukara mali safi mali tutegomba ikwethera twena thina mirine yetu no tubairira tukara kuromba bwe thabu kaumbikana na bwe thabu tumbikana batu tutiri are ni tutiri a sense ringi siwenji ene ruto aka ne bwitherwa mutaro inke reporter anto chayero kuma Isiolo mbeta Bantam Murangiri. Wendia na uguri ureteri ni Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Kirinteto chia biashara gwatimbaruba urimi ni boretia karibantere cha igembe ko inyiri urimi boeria bo bumirite kagita karimi beria mutuate kwethero bagikongwera miaka 20 bakwambire gikundi kya mutuate dairy Edwin Gatubu na gutomenyithia utindite na mwago mwanya ntereche mutuate gishkuneke gembe no akuria ngwatano ya arimi beria ba mutuate ndiri na barabejere ya mwakugeria urimi bubu bwa kungwirite miaka 20 bare ngwatano emwe andu kitanya kambere mutuate ndiri congratulations no ntuba kwithira boya miaka 20 ebiri kuntu kwatu Rwanda lakini tukomba kubangania aremi mwanga bakomba kureta kalia kanini mwanga tukomba kuthwania sendi elitangiri yele ontuko kwa thirikari tuteria tumbotetheria aremi beto kurima bubu ya nonto tu mashinani kabisa. Mambo ya maziwa dairy farming iko kwa the bottom up transformation agenda, hiyo mambo ya pillars ambayo inatupeleka vision 2030. Kwa hivyo nyinyi watu ya Mtwati tayari mumeitikia mwito ya rais wetu kuweza kuendeleza ama kufanya bottom up ikuwe nini reality. Guku na kumantu jori miboeria jakinya iro nonto antu bari urimine bonge jabwa mira na bangi kurethia ndwanda kukerekana ng'ombe mweria ri nogu ni nkurukia ng'ombe kathombe ire irethiretwe ku ng'ombe kuchenja ng'ombe cietu ukurukira AI bawatithie ng'ombe cietu kana kwendia ng'ombe ira bano cio bakiwa muntu athana ng'ombe mbingi akendia kaura ng'ombe mbia yeria imwe ire ng'ombe ithwe imuratereria lita imbingi kinya lita 20 witegoro ni kenda omba kuthirwa aciandikite wengwa na kenda omba kuthomethia na ukurukira ng'ombe na ni kenda omba kubwithia maendeleo yangi ukurukira ng'ombe
na nikendomba kinya gusekiwa loni ukurukira ng'ombe antu akurima ng'ombe turebia ng'ombe kuiye ngwantoti no meisi eto tureratia kaima tokamu nebo ntosi ya wanainya ato karebia ukuringa ya kinya kama utapona mambo rakora manewe neta na dio kuthukuma na ng'ombe emwe niro kuthukuma wina ng'ombe 10 na na kune untu nandika gite iga kanene karaga kurukite kuma kuruguro kwa kiwanda kerie ke KCC ntereche kange takishkone ke Gembe Centro getatumika arimi boru guita bore bore bona thirikari kiuri gutigire gutegera kiwanda giki kairi gwitu kuromba arimbe tubambe kureteria nikenda tumba kuromba thirikari twetigiria gutumira facility kana miokweri arakangeta ya kuthurania ria kwena mashini nene sana na ito utumika nono weta wonana na gavana mwiratiri twena KCC ikangeta nere ni tabia thirikari bimani utheri na tore nyambene twetiania nembe twanieria ria korani factory era. As county government, we are ready to work with you, and we have the staff for veterinary who are doing vaccination even as we talk now. Antonia Ntotochia Weru TV kuma Gembe North ni Edwin Gatobu. Amemba bagi kundi kia ruguso CBO kuma Ntumburi wa ndine Kibirichiani bori thirikari kwigikore mibwa njuke na kinyako batengera kigena ni bakuromba kinya thirikari kubatwaria kuona thoko ya naincho nio ndi kinya bori tia Kenya kwa mukirori mibo taburia tukumenyithwa ni Gaki wa Mutegi. Gikundi kia arimi boke kia ruguso kuma Ntumburi Kibirichia ward ibakuromba thirikari raithiria muno rimi boke nontukire urimi thirikari riukiria murimi wa kawamira na urimi bonge ndi bakariganirwe murimi wa uki na nkuruki bakiromba nkinya gukombeka bachure thoko ya uki kaingoba ukira mumbu biya kuromba thirikari muno nontu urimi urabongi ontu bakawa ontu makandamia ontu ba avocado na urimi urabongi bonze bakinya boikwachie andenda thirikari ni yuki atua ya ilibo ya urimi wa njuki wakuya wanatenga pesa ya arimi ba njuki kwetherwa iko support kinya antu na beehives kethera iko support antu na inya ya stand ja yu to kwenda jana ndi twikinoria kuru kuigwa njuki bado indawe ne na ndawe cancer thirikari tutethia muno guchwa market ya na incho twari thia njuki na incho tuchwirwa na ara tumba kumiendia na bei njega tuchuire thoko ira tumba wiki atontu maugo twinayo indi thoko tutinio ntumwikiria karibabu bangi kuri morimi bobo nontu norimi butari na wira mbingi na norimi bwena oguni muno nginya ikundi bira bingi bio ate bio na example kuma ke ikundi ke CBO ke rugusho urabona ni mfano mwea na actually rugusho rutere rugusho ra iricha na Ntumburi wina mbali sana nonto neria endi njuki sana kuromba antu betu ba Ntumburi na bara bange kunthe na ara bari anto ibachi okerie bare bo ibatige gweta ira kueja wa musanda gitui musanda inyajweja tuye watukare antu kwemwe ndi bibinge ntere meanya kinyabo bageria gociokeria bo ngwangu tutwerigaira gutethagua tukaciokeria tukaewa support tukomba gociokeria ningwetekia batu tugafa muno no tethina ka tugwata nkurukia gweta ira gutethagua njuki taka kwenda muno ruje rwingi rwa kuri marenda ke ruje rwa kunywa thithia na incho ayuthi baba kwenda muno kwandikwa saa ici ndi kuru yetu ya Kenya ibukonete na ngugi cia kwandikwa ko tutonye ni kiri urithi bwa njuki no turithi nya nyumba na igatutethia na inya family ciatu ikandepend na njuki tombo karabwega kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambita Gaki Mutegi. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Amiru.
Au nio tugwikira gatanta nteto cietu no indi mutegeri ukaumagaruka mutamboni utoria tugukwirite tukethira turi na rwaria rwa ntukwenarwa na ara tugukuria kethirwa abunge betu kana abunge ba Meru bari umene kuga Meru iri two term na ni rwaria rwithirite rugia kia mwanki bamu bataramu ba siasa bakiuga Meru ni bete Rais William Ruto na abunge ni batige kwa iria a Meru kaumagaruka mutamboni ni nyuma ya kagita gati Kuraja.